Turabasuhuje tunabaha ikaze ku biganiro byacu, muri kumwe nanjye Iva, nongeye kubaha ikaze ku biganiro twari tugize iminsi dusa n'abari bahagaritseho, ariko kandi Imana ibaha umugisha kandi turasaba nuko mukomeza nanone kudukurikirana ku biganiro dushoboye kuba twabashikiriza. Ubu ni itariki imwe cyangwa se itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri 2026 ku batuye mu migabane ikoreshwa kalendari ya Gregwari. Amakuru yacu rero uyu munsi ku cyumweru turaza cyane kwibanda ku gitutu kiri hagati ya Iran na Amerika ndetse n'ibindi bihugu nk'Uburayi bikomeje nanone nabyo gusa n'ibiriko bireberera birimo bibera hagati aho muri Middle East cyangwa se mu burasirazuba bwo hagati. Reka rero tuze kubaganirira duhereye cyane ku magambo akomeje kuvugwa na bamwe mu bategetsi ba Iran ndetse n'abategetsi muri Amerika. Bityo naho turongera turebere hamwe n'abandi bayobozi ku isi ibyo barimo kuganira ku birimo kubera muri Iran. Ubu turaza kongera kuganira mu bufatanye buri hagati ya Iran n'Ubushinwa ndetse n'Uburusiya kugira ngo turebe neza izi mbaraga Iran yaba izikura he zo kugira ngo ikomeze guterana amagambo asa n'agakaye cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'ibi turongera dukubitira muri Congo, Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi. Ubu havugwa naho abagera kuri 200 bishwe n'ikirombe aho mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hayobowe na M23. Ni muri aya makuru ndetse turakubita mu Kivu y'Epfo aho tuza none kuvugana ku bijyanye n'intambara aho zigeze muri aya magingo. Muri kumwe nanjye Ivan. Amakuru yacu rero reka tuyavuge duhereye muri Iran. Biravugwa yuko Iran irimo gutangaza ko intambara ishobora kuba iy'akarere bikurikiranye n'amagambo ndetse n'ibikorwa bya Amerika birimo bibera hafi aho mu nyanja zegereye Iran. Biravugwa yuko Amerika yamaze gushyiraho amato y'intambara byose hafi aho ngaho muri icyo kibuga, ndetse ubu bakavuga yuko Iran yose yaba yamaze kugotwa n'ingabo za Amerika. Ni hagati aho imyigaragambyo ikomeye cyane yakomeje kuvugwa muri ibi bisagara bikomeye cyane bya Iran, aho abenegihugu biyamiriza intwaro ikakaye itwara iki gihugu kuva muri 1979. Ali Khamenei, umuyobozi w'ikirenga w'iki gihugu, yatangaje mu magambo akomeye cyane ubwo bizihizaga uyu munsi w'imyaka hafi isaga 40 bayoboye iki gihugu. Bakavuga ko iki gihugu atari icy'abazungu cyangwa se atari icy'abanyamerika, ahubwo ari icyabo, mu gihe cyo Amerika ishaka kugitera kugira ngo yongere kandi itware amavuta yabo ndetse na gaze yabo. Khamenei akaba yabivugiye imbere y'imbaga nyamwinshi ubwo bizihizaga imyaka bayoboye iki gihugu kuva muri 90 nako muri 79. Umuyobozi w'ikirenga Ali Khamenei akaba yavuze yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziramutse zibagabyeho ibitero byazaba ingaruka cyane ikomeye mu karere kose. Akavuga ko iyi ntambara yatandara akarere kose, yuko Iran nayo aho ihagaze itoroshye. Reka tubibutsa nanone ubu yuko umubare w'abamaze kwicwa muri iyi myigaragambyo mu gihugu cya Iran bavuga yuko usaga 20,000, naho leta yo ikaba irimo ivuga yuko ari 3,117. Nabo bakavuga yuko muri ibyo bitatu abenshi basaba ku 2,000 bari beyambitse imyenda y'iterabwoba, ngo bigatuma baraswaho n'ingabo za leta. Amerika nayo ikavuga yuko n'ingabo zayo bamaze kugota hafi Iran yose. Ubu bakavuga yuko n'isaha yatanzwe imaze kurenga, mu buryo bavuga ko umwanya n'umwanya Amerika ishobora gutangira kugaba ibitero. Hari ejo gusa ho habaye naho ibitero bivuga yuko byabaye kuri Poro aho mu gihugu cya Iran, bikavuga yuko ngo byaba byarakozwe na Amerika, ariko kandi Amerika ndetse na Israel bikaba byarabiteye utwatsi, bikavuga ko bitari inyuma y'ibyo biturika byabaye aho ngaho, ndetse bavuga yuko byaje guhitana umuyobozi uyobora ingabo zo mu mazi mu gihugu cya Iran.
Hagati aho kandi muri iyi ntambara haravugwa yuko ingabo za Irani zifatanije ndetse n'abazishoboza abaziha imbaraga, twavuga Ubushinwa ndetse n'abandi. Uburusiya nabo bakomeje gukora imyitozo ya gisirikare mu mazi aho ngaho, bikavuga yuko ndetse ngo byateye abasirikare ba Amerika gutanga itangazo rivuga ko bagomba kubyitwaramo neza, naho mu gihe babyitwaramo nabi ubwo bishobora kuba batangira kurasanira mu mazi mu gihe baba bakoraga imyitozo y'amasasu afatika aho ngaho muri ibyo biyaga. Iyo myitozo ikazaba yazafata iminsi ibiri kuva itariki ya mbere muri kuri iki cyumweru ndetse n'ejo ku wa mbere. Nanone tukiri muri Irani, biravugwa yuko nanone amato abiri yatwaraga ibitoro yaje gufatwa n'igisirikare cya Malaysia. Bivuga yuko iki gisirikare nacyo kuva mu mwaka ushize cyatangije intambara yo guhagarika amato atwara ibitoro mu buryo butemewe n'amategeko. Ubwo rero aya mato abiri akaba yafatiwe mu mazi ya Malaysia, bikaba bivuga yuko yari afite ibitoro bigiye muri Irani, kandi ibyo bitoro bikaba byabarizwaga hafi muri miliyoni 310 y'amanyamerika. Reka tukiri mu bihugu by'amahanga nanone twongera tuvuge hagati y'intambara ya Ukraine ndetse n'Uburusiya. Bivugwa yuko nabyo iyi ntambara iri hafi kugera ku musozo. Mu magambo ya Perezida Zelensky yavuze ejo, yatangaje agira ati ibiganiro byacu biri hafi kurangira. Uwo mu cyumweru cyiza turitegura yuko ibiganiro bizaba ibihagije cyane kugira ngo tugere ku masezerano y'amahoro. Hagati aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze muri Trump yatangaje yuko nawe yabaye ahamagaye mugenzi we Vladimir Putin kugira ngo yoye kugaba ibitero kuri Kiev, kugira ngo babanze bateganye agahenge kugira ngo barebe ko ibiganiro byazagira icyo bivamo. Hagati aho Putin we birasa nkaho n'ubundi atabyumvise nk'uko uyu munsi yakoze ibitero ku mujyi wa Kiev bigahitana 12. Reka tugaruka muri Afurika yacu tujye cyane mu gihugu cya Nigeria, aho bivuga yuko Nigeria kuri uyu wa gatandatu nijoro yagabye ibitero ku murwi w'iterabwoba wa Boko Haram. Bikavuga yuko yaje guhitana umuyobozi wabo mu ntara y'amajyaruguru ishira uburasirazuba bw'icyo gihugu. Igihugu cya Nigeria kikaba cyatangaje aya makuru kuri iki cyumweru, bavuga yuko bagabye ibitero byahitanye umuyobozi wa Boko Haram ndetse bikaza no guhitana abandi 10 bari kumwe nawe. Nanone tukivuga kuri ibi bya Nigeria, biravuga yuko Leta ntabwo yari yiyemeye ko itangaza ayo makuru, ariko nanone bikavuga yuko yaje kuyemeza nyuma y'aho Boko Haram yari yatangaje ko ku wa kane yahitanye abantu basaga 25 mu bitero bibiri byakozwe muri iyo ntara y'amajyaruguru. Abu Kahire akaba yiciwe mu mashyamba ya Sambisa mu ntara ya Borno, aho ni mu majyaruguru y'icyo gihugu cya Nigeria. Iri tangazo rikaba ryasohotse uyu munsi ku cyumweru rigaragaza ko uyu nawe yashoboye kwicwa n'ibyo bitero. Reka rero tuze kugaruka muri Leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho intambara zikomeje kuvugwa mu buryo butangaje. Ubu M23 MRDP zikaba nanone zimaze kwigarurira ubuce nanone bugiye buba strategique bw'intambara. Ubu rero imirwano bikavuga yuko kuri iki cyumweru nta ntambara yigeze iba, ariko nanone ubwo intambara yabaga mu bice bitandukanye ejo, ingabo za Leta ya Kongo na coalition bakaba baraje gutakaza cyane muri byinshi bari bamaze kuzamura mu duce twa ruguru. Ubu rero amakuru akavuga yuko ngo intambara uko ihagaze ni amakuru tuvanye ahantu avuga ko bishobora kuba Uvira nanone yakongera kwigarurirwa na M23. Ubu tuvuga biravuga yuko Uvira hari ubwoba bukomeye cyane, kandi Leta yamaze gutanga itangazo yuko mu kanya na kanya M23 ishobora kugaba ibitero kuri Uvira. Ni mu gihe Leta yakomeje kugaba ibitero mu duce twa Runingu, ariko nanone bikaza kurangira Leta isubijwe inyuma. Gusa kandi M23 kubw'impamvu z'amasezerano ikongera ikagaruka mu bice byayo. Gusa ntituramenya icyo M23 yaje kuvuga kuri ayo makuru y'igihuha bivuga yuko ishobora kongera kwifatira umujyi wa Uvira.
Hagati aho leta y'u Burundi na leta ya Congo bikaba byo bikomeje umurego kugira ngo bakomeze kwirwanaho barebe ko bakazisubiza ibice byose byafashwe na M23, gusa bikaba ari inzozi zitazigera zisohora. Hagati aho nanone muri Kivu y'Amajyaruguru biravugwa yuko ikinombe cya muri Kivu y'Amajyaruguru biravugwa yuko Rubaya, ikinombe bahora bacukuramo amabuye y'agaciro, bivuga yuko ndetse cyane ahitanye abantu bagera kuri 200. Bikavuga yuko nanone iki gice cyabayemo imvura ikomeye cyane ku munsi w'ejo, bakaba yabaye intandaro y'icyo kinombe kugira ngo kirwe ndetse kirwire n'abo bantu. Bikavuga yuko rero muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru igize iminsi iyobowe na M23, bikavuga yuko abayobozi babo bageze muri izo teritori kugira ngo bajye guhoza abasigaye. Lumumba Kambere Muyisa, the spokesperson of the rebel appointed governor of the North Kivu province, told the Associated Press that he said the landslide was caused by the heavy rain. Uyu nguyu ni umuvugizi washyizweho na leta ya M23, bikaba bivuga yuko yabwiye abanyamakuru ko impamvu y'imvura ariyo yateye icyo kirombe kurwa muri icyo gihe. Akanavuga yuko nanone abo bantu bagera kuri 200 bishwe, ariko nanone bataramenya neza igitigiri nk'uko hari benshi bataramenya irengero ryabo. Ndetse bakanavuga yuko Muyisa said, he added that the several others were injured and taken to the 3 facility hospitals in the town of Rubaya, and while ambulances were expected to transfer the wounded Saturday to Goma, to the nearest cities around 50 kilometers or 30 miles away. Akavuga yuko ngo abantu benshi babashe n'abakomeretse bajyanywe ngo muri Rubaya ku bitaro, ariko kandi abakomeretse cyane bakaza kujyanwa mu mujyi wa Goma, aho ni mu birometero 50 cyangwa se nanone kuri metero cyangwa se miles, uko tubivuga ino muri miles 30.